Hakaban kong ayang ay kublay ki subscriber baro ber ki viewer ki baju page ki video jonga dan spor baju ajin kersan ro yang apan page ki video ki jonga bani rablem lam ta jonga kublay shibo ni pi baro ki jimentik mawara ta de na po Government of Meghalaya Office of the District and Medical and Health Officer West Kasihel Nongstoin the date 23 May 2025 yakni advertisement klap planya duka apply tarik jong benai May mentahi usnam kadik application ki jong kini ki post ki depo Eastern West Kasihel mo berkaderu ka kontraktual basis mo kini ki post ki balai toling ini pejenta Office of the District Medical and Health Officer West Kasihel Nongstoin ke balai post apo mairang ka code application nam ta kinu ki kandidat ki balong eligible ban apply kini ki post bat pihaban apply offline umdai online mo pihaban apply dak offline pihaban pendap dak standard form nata pilhab belaj ban submit ka office tenam taka standard form pilaban yo na po cyber pilaban lethet na po cyber ro kidon ki standard form pilak sukali kila tebia standard form mo tekan mau kane kini post kidai ki contractual lada pi ko ban apply sa apply mo tung ni pejim tagi post beningkong kadai ka medical and health officer MBBS kinombar jong ki post kala tangka way nataka jeng seo manaki banai kalong ripo hajar berka qualification kadai ki MBBS degree holder from any recognized ki bapas ki university ki medical institution jongka India pat kunjuru itu ki ba real register apo jongka MCI tani NMC kapos ke baar kadai staff nurse kapos kala tangi way berka jeng seo kalong arpo hajar sibanai berka qualification kadai BSc Nursing of GNM General Nursing from any recognized bapas BSc Nursing lani ki bapas ki Medical Institute berkidiri ki bala dapat register apo Meghalaya Nursing Council berkapos ke balai ka di ANM kelaitan ki way post berka jingseu lani ka salary kalong khanyo hajar transpa sibanai berka qualification ka di diploma certificate course in auxiliary nurse and midwife he or she must be recognized with Meghalaya Nursing kunjuru kidai tuki bala pas kini ki haban debru ban register apo jongka Meghalaya Nursing Council berkapus ke basau kadai helper kom DO kelaitan ki way post berka jingseu kalong khar arajar sibanai berka qualification kadai class 12 pass training bat ki diploma berka komputer application or equivalence kapus kebasan kadai guard kelaitan ki way post berka jingseu kalong 10,000 sibanai berka qualification kadai ki bala pass class 10 berka 12 training kapus ke banriu kadai cleaning staff kelaitan ki way post berka jingseu kalong kandai hajar kandai spa do tingka sibanai berka qualification kadai ki bala pass class 10 bat class 12 training bat ki placement jo kini ki post baro ki depo mission mairang Eastern West Kasihel district mo teram tai tu ki bakwa man apply kane ki haban apply na ka standard form kadai offline haban lay submit apo office berkemjuru ka certificate MNC nam tai tu ba apply ka nursing hakapor pi apply lani por pi submit pi haban thor you contact number jong pi mtaka passport size jong pi photograph should reach ki haban poi po jong ka office medical and health officer Nongstoin hak shwa jong ka santari banai ban riu arjar pesan hadu ka porsan bajila data me ka tu ka por kina umsim shu mo dan taki ki standard form ba pile cuman submit kini ba pile submit ha Nongstoin ru ka ju hi pila submit ha Eastern West ru ka jong kalong ka ju hi tambah pi haban submit apo Office Medical and Health Officer West Kasihel mo bat mtaka exam nam ta kini jong kini ki post baro kadai ki bat pentip rei kita pentip apo jong ka notice board haka santarik jong ubnai ban riu ada pesan kemud how to last day jong u tarik ban apply kini ki post bat mta itu ki candidate ki bala shortlist ani itu ki bala pas ka exam ki haban attend ru ia ka personal interview Badeka por jong laneka tarik jong ka personal interview kinsa inform pi na po ki kinsa pa ki SMS ani kinsa call ru ha number jong pi na mta ki ba lasha selected ana ong sisen nam ki application form ki standard form phila ban yo na po cyber phila ban pase na po cyber ne phila ban chuthiro phila yo hi na po cyber mo phiaban pandap ki tei phiaban le chumit apo
District Medical Health Officer po West Khasi Hills di po ha Eastern West Khasi Hills kalong kaju hi ada pisa po West Khasi Hills Kamjan pihak bandai po Office West Khasi Hills ada pi jana po Eastern West pihak bandai Sumit po Eastern West kalong kumju hi mo tem taka standard form kadai kane pihak bandai Chulai Pan po cyber ane shutiet mo tentang kini kijing tim ngan raj pimta tekan mau ban share lang ki video ki jonga ban irabru ban subscribe video jonga share ki pada jupi kan teblang ki post ki balaj mta ki jongan kam ki jong ki ba mana singi ko ble shibon ni pibaro